tak tuh pagapan ero balapang ikor. Iya. Kenro tuh. Satu, dua, tiga. Baik, awal. Dun rak paner pak balapang ikor. Pak bolu apa kegai kuro? Sore loi. Oh, nah iya pulih muto wani noro. Kegai ikor mun roi nomor siaga. Dia kusik kada nomor kegai kuro yang jelas pulih ka kuro wani nai. Mana kayak wani? Baik, awal. Lun rak pakora paner pak balapang ikor. Kalau nggak pak bolu apa kegai kuro? Dia ukur loi. Nomor siaga kuro? Kok bisa ditawa orang? Satu, dua, ya. Baik, awal. Lun rak pakora paner pak balapang ero. Pak bolu apa kegai kuro? Iya ro, lau. Ini nak kerja malam mah. Satu, dua, tiga. Beh, awal. Angkat ya. Nah, kembali. Satu, dua, tiga. Beh, awal. Yo, iya benar nang. Oh, langsung loi. Iya. Kok ramai loi. Yo, Iya, Ban. Sudah jatuh kak jatuh. Wah, dek tuh penonton si Ojo. satu, dua, tiga. Pak balu apa kegai yang kenoro? Tenang sih. Coba. Namanya ini paling motor. Namanya pulih muto kenoro. Singkat Itu ya kalau mau tewan di koro. Ya, namanya paling motor di Koro. Ya coba. Namanya pulih muto wani kenoro. Ya, ya, Roh. Ya, gerak aja. Gerak aja. Satu, dua, tiga. Pak balu apa kegai koro? Oh ini dari bukti bahasa jadi kan namanya pulih muto wani kenoro. Satu, dua, tiga. Ah, cantik putih aku candri. Cek, kalau mau lebih paling naik pura. Satu, dua, tiga. Ah, cantik putih aku candri. Jolo. Ayo, satu, dua, tiga. Ah, cantik putih aku candri. Satu, dua, ya. Kiki memang candrik Koro. Pak balu apa? Ya. Kiki memang candrik Koro. Ah, pak balu apa? Ayam tak ya? Sal, oke. Kiki memang candrik Koro. Pak balu apa? Ah, Lamba. Oke. Pak balu apa? Lamba. Oh iya, nak tuh pak balu apa? Pak balu apa? Ini ko ya ro. Iya si jolo. Iya jual mate, iya pemate mah tu pura maka ada iya pura ni porang, ada mau maka ada pura ada, yang porang ni ada mau porang maka di mana kita sekolah, Silakan aja ya Pak, hanya nama pelada. Iya nama. Bos, ini nak bawa ya, nak bawa. Kalau mau kamu pang aku pura. Oh iya. Ada nama purang nih. ya di mana tu umpau, agak numpurang ni, Ya. ni langsung ko, Purangi numpurang ni maka ada di mana ko sekolah, Iya. Iya. numpurang ni maka ada di mana ko sekolah, Iya, iya. Pedang. Lima orang kau itu sama aku Iya. mati pesan. oke. Ah, 300 sih mau candi kok biasa. Yang Pakai pakai kahana. Iya. Iya pelik. oke. 300 sih mau candi kok pesal. Ayo di wal dekat kena cewek, Makutan dia lagi kalau makutan ciri makutan. nah 300 sih mau candi kok pesal. Iya motor Pak Belapang. sepi,
Dalam tambah gas nah. 300 mo candi ko pesal. Banyak serat. Santai kau tanya gimana? Yolo wah. Nai yolo kasih candring nai ko. Dia mau si candring masih candring. Kalau tuh niku iya yolo. Keren. Wani pikir 5. Iya. Iya yolo besar. Iya, yolo pesal. Korong. Terus orang uro aja sekarang. Iya yolo ka. Candring mana yang punya? Aja deh. Ya yolo. Ya silapan apa cari Candring mana? Silapan. Iya yolo. Iya ya naruh pala. Iya narja yolo. Mungkin ini apaan? Kau mana Pak? Dia anu ya. Iya yolo. Iya nih ada silapan ro. Iya yolo. Yolo kah candring, yolo kah candring nai ko. Ya, Si candring ini mana apa? Si candring. Iya yolo. Iya yolo. Ya ini bau. Jadi naruh bau ya Iya, yolo. yolo. Makin pesal iya yolo iya yolo. Yo contoh pamannya kan. Yolo. Iya yolo. Iya yolo. Kak sih. Balik sih. Iya yolo to. Mana selesainya yolo? Yolo Pak iya. Ay, yolo pa dia, yolo pa. Anu mana yolo? Oh iya iya. Cendri, Parang itu untuk utama penggawa. Dari si anu ikut apa nih penggawa? cendri Pak Sandro na sepak ko terus memandiri mana gue. Oke. Yolo kak si candring nai ko. Si candring mi mana apa ko si candring? Iya yolo. Iya yolo. Ya to yolo. Nah iya mah yolo. Iya yolo. Yolo Pak iya. Yolo kaya. Kasih sanggup ya Pak. Oke. Yolo kak si candring nai ko. Si candring mi mana apa ko si candring? Iya yolo. Iya yolo. Yolo pa na iko. Mariolo pak iya. Ah, kinro si Je, na yami ma yolo na ini. Iya Mariolo dek kamu sisa na sisa memang. Oh, makko kayo palero. Iya yolo. Iya yolo bawang. Oke. Yolo kak candring nih. Iya yolo. Ya to yolo. Iya yolo. Ya yolo. Iya Mariolo nih ko. Ya yolo. Kalki. Iya. Akar kantong ini campur anu ya. Pupuk e jolo ya. Ikut suruh. Ikung kan ikung gawa mak baro. Satu dua iya yolo. Iya Mariolo. Iya yolo. Iya yolo. Yolo Pak Naiko. Mariolo pak. Kalki. Akar aja kantong ini campur pupuk e. Nasuruh penggawa laku maka. Ikut suruh. Iko je suruh. Tanda iya ikut suruh. Iko. Ikut suruh. Maka je ya tan iko nang sa dilipau. Nah dari tengah tapu ikut mi suruh. Parang misalnya. Paham itu? Terima ayam ini. 2 3. Iya Mariolo. Ya yolo. Yolo pak iya. Ya yolo. Iya Mariolo. Ya yolo. Mariolo pak. Kalki. Akar aja kantong ini campur pupuk e. Iko na pala. Ikut suruh. Iko na. Ikut suruh. Ini na. Nah ikut mi suruh.